हेलो एवरीवन आज मैं बनाब ओलाइछु नरसिंह सहित माछर झोल तार बारे एतिया मैं केराहीत तेल दि दिसिलो तेल गरम हो गइसे एतिया मैं माछखिनि भालदरे फ्राई কৰি লম। मैं माछ फ्राई करा तेलते दी दिम पियाज पियाजखिनि ब्राउन कालार हो गइसे यात मैं दी दिम बिलाही आरो दी दिम आदा নহৰু বিলাহীখিনি মই ভালদৰে গলাই লম তাৰ বাবে মই এখন ঢাকন লগাই দিছো। বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দি দিম বইল কৰি লোৱা আলু प्रयोजन अनुसरि दिम निमख और हालधि मैं नरसिंह एनेदरे पेस्ट बनाई लैसिलो सेया दी दिम। এতিয়া কভাৰ লগাই মই অলপ সময় এনেদৰে ৰাখি থম। প্ৰায় 5 দিন মান মই এনেদৰে ৰাখিছিলো গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছিলো। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম গৰম পানী माछ के पीस এতিয়া মই কভাৰ লগাই ভালদৰে সিজিব দিম। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল নৰসিংহৰ সৈতে মাছৰ জোল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ।